kena kemas berikut kita terus mas kilong bagi doa nak bentar ini jing temu nak bentar opilahun sisya mukim bulan po ICU nak bentar Faustina Jerwa nak bentar batik singika jongi bentar Sister Rosina Tariang pada singika nak bentar Poldis Sosyang buat isi dalin karbani nak bentar don jingsuk haying hasam nak bentar Niki Prangsi Lengdok nak bentar kaman sim jongi nak bentar Ivory Rapthap buat Margaret Rapthap mar wakilong COVID positif nak bentar Lucy Memory Rapthap Damian Dapmon Foreman Alfred Rapthap Teres Felicia Nongrum Jeremiah Nongrum Divian Nongrum Rachel Nongdhar Rupa Manas Kelly Manas Kyle Manas nak bentar kayang kesem jong Emil Da Yausai Bandreng Wut Kikun ban lại nak jing sitom nak bentar Kurina Lengkhoi widon berbor jing sitom nak bentar Kina Sotun nak tahu jing tudot Kelong Senam badan mentah hospital dan bentar Ibak Cleopas Marbanyang Ibarat Kelat nak bentar Kong Brilliant Thaba dan light nak jing ting jing sir nak bentar Kershan Darius Wanyang nak tahu jong jing sitom Lais Pak Sofula Lais Pak Sofula Haka kertengu kebab badakun badu mensim bakui. Amen. Kajingai jungu try jungi u Jesu Christ, but kajingi jungu blay, limbat kajingi slog jungu mensim bakui, gendon rengkat bapi baro. Rengkat batiru. Ko hemet ko para baid ha u try Jesu Christ. Mentakas ngi, kumbangi yalum lang, manyo benta hamas bakui. Tungin ya duwai na kabanta kibapang basitong bat kibriyo kibajingyar na kabanta baro kinong tre baped ka kod ka kia bakin kod kin kia
ha kaliang kemet bat ke jengmut jeng perkat jongki. Tongin duairu nak benta ki bahaing jongi bat ki paralok parajor jongi tu ublay unkir ku ya ki baro. Tongin kenmau bat duai ya baro ki bala ai kerteng ban duai hakamas bakhuit. Ai ba ublay unkir ku ya ki barabor. Tongin ya duairu nak benta idan nyukor kerbani ba idon hapteng ke jingsi tom ba ublay unkir ku ya iba inyono kamet ke bakoit bakia. Ko hemen ko para bait mentagasngi ni rake ya kesngi burong u Bartholomeus apostol to uni asai ya side na kabenta jongi to ublay unkir ku ya kito baro ki ba ai kerteng Bartholomew. Te ko heman ko para tungin kubor bangi long ki nongpop kenang ban long ki bala kre ban leniam ya ke jimaya bakuit. Ngapla Aglay padunwar baro, Badabi kohemen kopra, Bana de boshibun Dagaching perka, dagitin, dagiram, dagaching leklet, dagaching lepalachona, dagaching lepalachona, dagaching lepalachona echona, narmakata, narkapadya kamakakut, kabayasa tapesuti, Yagyan bakirikut, Badyapi konmen kopara, Badwar na kalachona, How tribe lechoni. ublay badon bodbaro unis neyangi bat andala mabya ki pop jongi unyalam yangi shakadnim bam chilkud. Amen. Go try to ease and 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 go Christ 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 to ease and go try 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 to ease and We
Tong in ya duai. Ko kapa me ubapen long ya kiring yung ngit. Bakin ya tali kawai ke jingmut bat kawai kemon. To ai bangin ya it. Ya kaba me hukum. Bat kwa ya kaba me kular. Bahapteng kiai ki bakla jong kane kaperte. Ki dono jongi kin yaine hanta. Ha kaba in shem ya ka jinkman basisha. Thou try dungi u Jesu Christ ukun jong me uba umbad uba shinshar rengkad bat me bat uman simba kuit we uble junom la junom. Amen. Kajing puli na kitab Chimpen Pau. Uway na kihinyo angel, kibaladon ya kihinyo jendiang, kibadap na kihinyo tili kiklam bakadu. Ulawan madulaong hanga. Ali ngan pen I happy, ya kanong leit kurim jomukun lambrod. Ulara rengai yanga syakliar jomu lum bajrong shibun, bad ulapen I hanga ya kanong ba bakui ke Jerusalem, kabawan hiya na peneng na uplay. Kalating syah na kaburom jong uplay. Kanong ba kabapernay kum umalanay. Kaphalang jing syay kum umaw kordor. Kakenro jong ka kabahet. Bat kabagenjang kadon khatar kerdop. Ya kibala ap da ki khatar mut ki angel. Latho halo jong ki kerdop ya ki khatar kerteng. Kibalong ki kerteng jong ki khatar jat Israel. Nadon lai tili ki kerdop ki balapai syapang biingi. Lai tili syapang syate. Lai tili syapang syati. Bat lai tili syapang setni. Ya kakan rok jong kanong ba latay halor ki khatar tili ki mau. Ha ki ba lato ki kerteng jong ki khatar mut ki apostol jong kun nang brot. Kaktin utray. Yes, Paulo Yahovah. Nomor Raspa Ndrikusa. Raspa Ndrikusa. Anjay penina murang Yahweh. Bukai musim jangan. Yang Jangan
Yai pendon muram yamin Kugai kusim chunga Ganger kuger ten chami Junom Hallelujah. Nalachit ya pi papinduk le badup seiso bad ba uso jong pi undup sa. Utrai undon rung khat ba pi Bring God the Piru Kajing pulay na ka gospel ba kuit kat kum u yonis Prabhuram Hame Kotrai U Philip ula yakandu ya Nathaniel bad ula ong ha u ni la Shem ya uta uba u Moses ula tho ha ka kitab jong ka ain bad ya uba ki nong ya tu lipa kita tho u nong u Jisu u kun jong u Joseph an me ka bhaba na Nazareth ya kli u Nathaniel Ale one pet la juba u Philip haba u Jisu ula yowi ya u Nathaniel ba uwan sa u ula ong sapang jong u hakmi u Israel ba sisha ha uba emdon jeng arsa u Nathaniel ula kli ya u kumnopi itu yanga u Jisu ula juba ngalayu i yapi haba pi don hapo uding dumbur suaba u Philip unwan kod yapi konong hikai la jubab u Nathaniel Philip long u kun u blay pilong u sim ka Israel u Jisu ula ong hato pi nget tang namar nga ong bangala yui yapi hapo uding dumbur pinsa yui yake ke kaba kam kraw ban yakine bad ula ong haki ngada kren shisha pinsa yui yakabneng kabapli bad yaki angel uble baki yakiu Yehiar halor ukun ubriu The Gospel jong utrai Kajiro Ayego Chris Ko hemen ko bara baid ha utrai o Jesus Christ Muntakasngi haka jingpule banin kong na ki kitab jingpun pau ka yatu yangi sapang ka jingyoi pau jong ka Jerusalem batmai ka jingpule banin kong ka genda ha yangi ya ka jingyoi pau jong u yonis uba yoi ya ka Jerusalem kabawan here naki ket bneng kabadon ya kaburom jong uble ha kabaki kerteng jong ki kat armut ki apostle kapau ha ka kunra ka jimpule baneng kong kaya Siriem ba ka kitab u Ezekiel kalinong ka sapopra
kadekot laipo hadu laipo san. Kane ke jimpule kapun sloriangi ban pushon yaka burom bakrau jong blay bat ke jingai jingya don rengkat jong bat ki briu jong Ko hemen ko parabaid how try Jesus Christ haka ko spell munta ka sngi ingi yui ba Jesus Christ kod ya Philip but ya Nathaniel ban bud ya but kularu ban sayui ya ka beneng bat ka pli bat ki ken hun angel kin kiu bat kiar halor ukun jong blay Jesus Christ ukun jong ublay baim ka gospel kamenta ka sngi katkum Yonis bakuit ka yetu yangi ba Jesus Christ ukot uwer yangi kumba ukot ya Nathaniel ban yo ya ka jinglong blay jong bat ka jingdon rengkat jong bat ngi Namar kata hakane ka mas bakuit tongin ya kerpat ya ublay ban kirku yang ibaro knang bakum Nathaniel bat Philip ngin lakban yui bat itu kambha ya Jesus Christ ban bud ya bat nang ai skin haka jingit jongi tongin ya duai kerpang iwai pat iwai haka mas bakui in yero ya Jesus Christ Amen. Langit Tau ublay pagnon borbaro Tau kamaneng baga kandil Batau Jesus Christ kun pamarmay chong Utray chong ya ulap unang mensin bakut Ya ukana kamaria tesuti Ubalasha leben hapo Pontius Pilatus Lazar na ya ulaya ulated ya ulahir shakibaya Hakasmi kabalay ulamipa na kibaya Ula kiu shabne shong shabamon ublay kwa abdon borbaro
Nanda uman bat masyaya kli bagaya. Ngani hamasin pakut, haga balagat li pakut, haga jingas loki rikut, haga jingmak yakiko, haga jingni bagado, pada jingin bom jukut. Amen. Laispa Prapusa. Laispa Prapusa. To duai ko paraba ka jinknya junga bajongpi kanlong ka bapdiang hun ha ublay ukpa badon bor baro. Tuhan yang jinya di cangki, nalu benda ciaro beguru kekertem janggu, kejingan doa ini badia kebalang beku janggu baro kewe. Ko kapa da kawai ka jinknya jung Yesu Christ ukun jong me halor ka jinkna melayo yaki kun babun to pediang ingi ki kun jong me tori bato pun kentang ingi ha ka jingelong kawai bat ka jingsuk hapo ka balang da u Christ utrai jongi Amen. utrai undon reng khad ba phi Ringkat lepiru, to kendia na ki do nun ikeder shall try. tongin ya ainu ya utrai kan rag ublay jongi Kasyamokat gede, ko kapa badon bor baro bat ko blay bam chukut kasang hok bangin ainu ya me man kapor bat man ka jaga da u Jesu Christ utrai jungi ki kun jong me kila let pop bat kila sakma jingai na me henry melapin pai pat ya ki shaing da kabor jong kasnam u Jesu Christ me penlum nang yaki hapo kabalang bakin ya long kawai kumba mame ko kapa me long kawai batla ukun batla u mensin me la kor yaki upai ublay me la penlong yaki kamet bamayan jong u Jesu Christ bat kay ing song ne jong u mensin bakuit na kanikadaw ni Yesu lang bat ki angel bat ki pait babneng baro ban ainu bat yaro pendom burom yame da kaba ni ai ruai Bakut utrai, bakut umay ipan, lembah bertai kita.
shisha men long ubakuit ko try katmai jong kajing kuit baro namar kata ngi kirpad me tupun kuit pun kentang yakine ki jing terwa jongi dak bapa ya umun sim jong me kumka umjer halor jong ki bakindo ki long yangi kamet bat kasnam jong u try jongi u Jesu Christ hakapor baladeno ya u badala kamon smabha ulap diang yak jingsha sitam ulashim yakpu badak bainu yame ulak dia ya u bad ula ai halaki sinrang u on to stream badubam nakane pibaro namar kane kalong kamet jonga yakaba NIT nakabenta jongpi Hakaju karukom indalala yabam ulashim yakakuri badaka baainu biam yame ulai yakahala kisunrang u om toshim batudi nakane pibaro namar kane kalong kakuri jonka snam junga jonka jutang batmai batbam jukut yakaba inpen me nakabanta jongpi bat nakabanta ki babun yakaban mab yakipop to le yakane bankan mau yanga kajing maya jong kajingit namar kata ngi ki bapin menta ya kajing ya bat kajing mi pa jung u ngi terwa hame ko try ya uk pu jung ka jingim bat ya ka kuri jung ka jing penim ngi da ai mu ya ai dem namar mela yu yangi ki babit ban yeng hak ma jung me bat ban sakri ya me da ka bas ngurit ngi kat pa de me bangi ki be benta hakmet bat kasnam u Jesu Christ nin long ki bala punya tali kawai da uman sim bakoi to kan ma ko try ya ka balang jume ka bala priyang hasat la ka perte bat to panjna ya ka hak jingit rengkat bat u Francis u ka bakoi jungi ki bishop jungi bat u Father Anselium decision administrator jungi bat baro kilingdo to kenau lemru ya ki himen ki parak senrang bat kentai ki bala yotia da ka bakermen ya ka jingmi pat bat ya baro ki bala kladno ha ka jing sne jongme to pujang ya ki shak jing shai ka khma jongme to isne yangi baro ni ka pad me knang ba rengkat bat kumari the sudi bakuit ka kme jong uble u Joseph bakuit u kurim jongka ki apostle bakuit u Bartholomew apostle but bar kirin kuit ki bala pun sngo bhai me pateng la pateng ni duk long ki babit ban ya ban talen ha ka jingim bam jugut but ba ni ra but pundom burom me da ukun jong me u Jesu Christ da u limbad u badahu kanong hame ublay ukpa badon bor haka jingyalong kaway jung umansim bakuit baro ka burom bat ka jingyara junom la junom Amen.
kumbala hukum yangi da unong penim bat kumbala hikai yangi da kakatin belai ngi nutban ong kukapa jongi Bahat bening kalong bebakuy kakatin chome Kanwan kahima chome kanong kamon chome Haga kandil kumbahat bening Tuay ni mata kajimbang chome Kabala dasasni Bantamam yangi akirikan chome Kumbahi rulima biri balasi nirani Bawada yangi syarjimpan shoy Henry kapalad yangi nakabasnil Terpelad ini ngikir paat potrai nak jing sniu baro hak jing spoon jong me to ai jing suk jing sign hak sni jong ni nang bada ka jing yarap ka jing sne jong me ngin lai barabor nak pop but ngin yo jing yada nak jing jing jad baro kad bangi dang akme lingti ya ka jing karmen bakui but ka jing wan pa jong unong penim jong ni u Jesu Christ Namar kachomri kalong kahima, kachomri kabor batapurom, chinom la chinom. Kotrai Jesu Christ me ubala ong haki apostol jong me kajing suk nga ay happy kajing suk jong nga ay happy wat ped ki pop jong ni henry ya kajing jong kabalang jong me but ha kajing spoon jong me to ai ha kaya kajing suk but kajing ya telikaway katkum kamon jong me mame uba umbad uba sensar junom la junom Amen. kajing suk utrai kandon barabo rengkat ba pi Ringkat bepiru. Dongin ya terwa yada kajing suk iway ha iway pat. Hakmi ukun lang bro jong ublay, hakmi ubakit no yaki pop jong kaperte, sukito yaki balakot, saka jinkaway jong ukun lang brod, Kukenrat ng lumasing ko, ng pogin juna, Henry ong tangatin ng masiyang juna ang sakyahin.
Pasva Kuwe. Tong ini aduai. Ngi kerpare me ko try to pende penbiang hangi ya ka kam ba penim jong ka jingis ne jong me bangin dup laban pensngo bhaya me ha kie kie baro da u Chris u try jongi
Amen. Utrai undon rung kad ba pi. Ringka the piru. Ublay badon bor baru un kirku ya pi baru ukpa badakun bad sim ba kui. Amen. Keletsu kamas kalaway. Isangu ya ublay. Kopa jangi Uba abling kalong kapagod kapateng siyang may. Kanwan kahima chong may kalong kamon chong may. Haga kandal kumba abling. To ay ang ibenta kachimbam chong may kabahata gasmi. Magtama niya niya karikan chong may. Kumba hiruli ma pekibalas niyo yangi. Bagwad alam nagi siya kachiktan syoy. Henry kabalad yangi nagabas niyo. Amen. Ublay kumaria Kabadab da kachingay ay utray ardon at akala kerkuya panat kinte. Bala kerkuya sopo chong pag Jisu. Ko Maria bakud bukni chong ublay tuway nagnanda chong itinongko. Menda batapor kachingyap chong i. Amen. kaburam Hapa berakun kamin sim bakud. Kumbakan long hagabamin ko kuchum indaba berabor chinom la chinom. Amen. Laispa kakendai. Laispa kakendai. En de Roy Jesus Christus. Chinom la chinom. Amen.